ti kabit. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagsweldo ka. Mangted ka man iti kwarta, manakaw. Isardeng yuman ngamin ti bisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo ama kitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talahang matipagliwliwa ka. Ipari tsukit din. Apay, milyon ay ati itay-tayak. Uray basit, numaurnong. Ado day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yentrigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panang sakbay ang nagawid ka? Ape adamagam no ape analadawat. Agat atap ka kadi? Saan mo't lakay? Di na magkulaan mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Da kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Saanak mo't nga agat atap. Ina ko naggautamangan tayon. Nasaysayat pa'y. Saan kat atila damdamagan? Saan po nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuamin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asim mangpet. Maditi sumbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko ngamin. Asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Ama ka na damat makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a pocket money na kamo ti dadduma. No ni James ti kasta di na itad amin asweldo na. Agata paklakit di. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Amano da inaramid na. Iso asaan manan asin mangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka data. Saan man? Nabanog la siguro. Iso akas jay. Apay ngay idi, mami. Uray na banog. Kat naragsak lata no sumangpet. Nadlaw mo matgayam day ta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di day ta, anak? Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngimjak mat nang nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamatkan ka, mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbayari mo harak. Amo ka din ibakat mo nga da relasyon ka? Apay ko mga ibagat. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Kapag nga isuting kalaysam. Sikamot ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break tayo din. Iso ngayon kasar ko ni Jenny. Ay, idi nga minapanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmat in ka sa salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siya, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apama na simang pwede. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo, di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, lumalagip na ti kasangay ko. Ngam talaga analipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka day ta, anak. Uray saan na nagawid? No kinablaawan na kakumamat. Saan akon anapatagkan ko, ana? Nabayagan anadlaw ko day ta.
Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Anak, dito trabaho ka, anak. Anda ka di ba kam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito yan ti destino, ti kahit asawan. Nakawag ka man. Ay, Daddy. Awan ka diti malagip mo ita nga aldaw? Anya ka dito nga daw. Lagi pam ano, anya nga aldaw ita. Imbaga ka din ni mami, ngawagan na. Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na ka kaditi asawang? Apay kas na kilangam. Inidap ta anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo? Sige, tagawid ak pa'y. Apay nga agawid ka, katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuagsakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya? Kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kayat agumura kanyak. O sige, tama pa anak pa'y. Sinalbag na di nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti agtang. Tapnumabukudak ni Sam. Anya nga tati nagkurangak ka ni Dadim. Apay adakkel tinagbaliwan na. Uray itala ko maakasanay ko analagip na. Ha? Mami? Sino nga tati umay ita? Katrabiin? Siya kun timang lukat anak. Mabitlaan. Happy birthday, bakit? Oh, awatam da ito sabong kin cake. Ada ka? Kunak nalipatan ako na. Mahiliw ako na ikan kalakay. Arakopan naman. Awan samad ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailaing ti apartment. At alangarudan pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga rod, sir. Madamdama lang, tanday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga numay-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabak tayo ka di manan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa ilaang agrub-rubot ka, lakay. Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga sa pulendak. Kasta ka di? Mabitla nga rod, taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot, ada no. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny. Riing nga tlaangan. Naladaw nga min anaturo, gapo iti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya ti maladaw. Ha? O sige, ingka pa nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, ina ko niti trabaho. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Ina ko niti trabaho. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, ina ko na ka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan. Imbagta na sapa ka asim mangpat. Ay no, jak nakaturturo. Tagmay may saak dito apartment. Isungarod na nasapa kasi mangpet. Tado mag-asak pa dito eh. Sakbay ang mapana ka dya kampo. Api nga min anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny.
Uray na panak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Apay no alaam-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, ket kayat ni Jenny ama isina kan kuana ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amo mon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apim manaw? Adayo kuma, ngayong kalaysak ni Jenny. Ada ibaga, ngamdi mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibagak, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y ititad nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Apay nga ag-apartment. Damat pagturogan da iti kampo da. Da itamat nga rin tidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din day dyan nga apartment na, friend? Ay, diyan ka mo. Saan nga ta? Nagsinublian da ka ni Joanne na sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, si mangpot ka din day dyan manipod iji abroad? Wansaman. Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakitakan ko na. Anya timbagam anapanak. Basta imbagag, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapan tayo kano iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro. Huwag na rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo kano, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti ko na ni Commander, bro. May kan tayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Saka na tayo marodan. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro. Huwag, bro. Siga, di ka agpakada kadag iti aginam. Ay, yawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Kasta gayan. Ijay gayan tinaggapuam. Huwag, bro. Apay, di ka agpakada kadag iti aginam? Yawag kong tulangan, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Kasta. Ijay gayan tinaggapuam. Wen, bro. Isu asana naman sapol ang mapanak pa ijay. Apay nga ron nga agrub-rubwat ka rumwar. Papanam ngay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Tamapanak matan iti papanak. Sige nga rod, bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ijay lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na, bro. Nabayag adyak nagawawid. Agrubot na. Tayintag pa siya. Sakbay may deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo ka di ijay, darling. Amang ano ijay kami na may destino. Agmay may saak dito apartment. Pagsaritaan ta day tayo ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaitid a time out mi. Kasta ka di. O sige nga, Rod. Intapay agpasyar kan mga itiruan. Diyak ko nagluto ag-take out kalaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kastati kahit mo. Adakan lakay? Huwag bagat. Ng ladingitak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ijay ti pakaidistinwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo, lakay. Huwag nga rod bagat. Sapay ado kano ti simbang ba ijay a rebelde. Ano kasta? In kayo makigubat? Pag madyan mo ti kasta trabahom, lakay. Ang namin nga rod bagat. Isu nga rod ti trabaho ka. Ti mangsalwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akanayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bagat.
Kanayo nak nga ganan nada para kan kadagiti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo a James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga takang ni Dadim anagawid? Apay anag subli adagos ni Dadim? Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Ang mga no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kay mo? Iso anak itsanda ka matgaya man? Ha? Nagawid lang nila kay ko, iti kasangay ko. Nung nagsublimat lang, iti kabigatan na. Nagsapa nga rod ang nagsubli. Kayat mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nga nagpakada, friend. Kuna kami nila kay kong pinalubusan idati commander da nga agawid. Takalpasan ti duha nga aldaw, mapanda ija Mindanao. May deploy da ka no ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga matimbaga ni Sam idinagawid. Kay bagbaga ka no ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanog ka nagpasyar, darling. Ay, dapay, Sana bali, tadamot in take out na amakan. Ay, darling. Masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan ka duam dito eh. Basta ka na yun kang umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Tawan pagsapulak dito eh. Awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya. Tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha. Apaman ang maawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo ijay Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Kagap-gapok dita saan ka di? Kasano ti pan nakamom? Amapan kami ijay Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Dita matimbaga ni Commander. Ang mga ijay ti sumaro na destino mi. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka ngayon, Lakay. Wen, oray saan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Katiti kampo Sa dino pa kuma? Kunaknod da ka iti apartment mo. Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga, ada ka no apartment mo. Sana bali. Basta aganad ka, Lakay, Sige, bye. Oo, apay anak karupangat ka. Ada ka di parikot. Kasano anaamuan ni Jenny nga da apartment ko? Ano ko man umaamuan ng ad apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngam no agdarom, manaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na, no napudno matlakan ka. Basta saan amadang ranti anak ko Apay ko maadang rak ni Lenny. Kita agman, no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamo ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo ijay lugar tayo. Anya pa ngay, jakmat kaya tagmay-may sa dito Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo kadimat timpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi, ngam ko na nga awan ka no ti signal ijay papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat ka na yun nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da ka no mat iti main camp da? Ay, jak man am mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag?
Umawag mat nila kay ko no makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tagongat mat ngamin. Diyak kayak ngagpungtot. Kasano ti biyag yung nga ina? No saan ka ngagsusweldo? Day tangarod kat. Makapawan ganas. Agpaspasensya akla ang friend. Adda ak iti asidag ti pagadanan apang isursurwan ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamas kan nakasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag ang maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida babaan iti cellphone ko. Pero wala ko iti cellphone ko. Adita, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisam. Sigurado nakit di. Kapag babaw yan natin panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka mangkit kita dita cellphone mo. Kitaan man to'y ladawan nga insend da kanyak. Kita man? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isong agkat katawa da. Ti balangkatis a babae. Adda sa bali ka rin nabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dalaan. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa idi. Nasing pati asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpauit ka din ti anak ko. Para mananak man mat iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpauit. Mangtad kakit din, tawan pulos kwartak. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkape kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man lagan, no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oo, nanang. Da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo. Dumayamudong kayo mat. Sige mo tita. Saan ka di nga da ka iti abroad? Simang puweta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Agpaiso? Ikan da kiti kwarta? Wala na. Kwarta lang date. Ay, mabit lang ha. Mangirwarak iti bag ko. Oh, kadayta na. Igatang yung iti lipstick yo. Pagpamanicure yo, tapno agnanayon ti pintas yo. Ay, imbag paikan ka, tamaikan na. Ngam jay balangkan tis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta. Ikan kayo. Eses, sagala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay ang babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na. Iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga roden, sir. Uray ko ma. No dinadadagsan mat dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos kumatimang tarabay kada tayo, bro. Nay, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Ngamiti amin naganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti Apo. Pudno dayta. Masapul mat ngay kamang tayo iti Apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armas yo. Sigurado. Agtudo man iti bala no makadanon tayo jay.
Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa. Nagmayatin ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John iterwar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat addadanag mo. Apay ka di, kat nagkalaysa kayo mat kini Sam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Kat triniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awawagan na ni Joan. Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan matasigo na kasta nila kay mo? Saan ka di? Jack manam mo. Managpupudot mo ka ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasama. Agah tapakon. Hello! Nakaawag ka mat, anak ko. Magit kita ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis tayo dyan, babae. Nanan, da kayo ti pangipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Oo, nanak ko! Ariglado! Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis tayo dyan, babae, nanang. Awan gayam, pawitan kayo ti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Agpaiso? Ipawitan na kiti kwarta? Wala nang, ngam tayo na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado, anak ko. Oray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balang kantis. Imot day jay. Sige nanang, manipod ita. Orayin nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan. Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Naimbaga bigat yo. Ikan nakakaditi nami ti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, kwa. Ikan na kanto siguro, numadanon. Sige, tada papanak. Agur uray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa yung mat pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikak to. Numangabakak iti ado. Delikado sama tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joan iti asidagtigate. Ha? Wala. Sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Ay, nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla ang nagpreno ni Sir. Ang mga no day babae iti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day to yan, friend. Nadalos ti konsensyak, friend. Nakiangkasak laang tamala daw akon. Asino ti umawag? Saan mo't anak ka phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak market di. Hello? Asino day toy? Kunam siguro na siya tilalaki man niya. Palang kantis ka, babae. Anya ka dito sasawa mo lakay. Awan ti madi nga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidam dita. Awan ti madi nga aramid ko. Pagtsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Ada pamanagnak ko. Anya ko mati pamanatnat mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos. No asino ka data ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka di timakunam ita.
Nasingpet ka di ti asawam. Inawagak, kat pinagsasawak. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadanos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti madingar aramidan na. Awan ko ng kadipay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti deja babae. Balangkantis. Kat, kumusta ka ditan? At kami pailangit ibantay. Pasaray, adulat na ti ka-enkwentro mi aribelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakasto na itiragsak na sika. Pinawitak. Imbaga nga ikan na ni Lenny. Naalak mo tantimpaw it mo kanya, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang iyag iti abasto tayo. Sapay saan tayo akabisado dito ibantay, Komandar. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo. Amangan no adda manan rebelde iti asideg, Commander. Isungarod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito larga bista ka rebelde iti asideg. Sigamat gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngamsapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong, kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Lupod no nga adda aramid ti tao, amadi. Kaadwan na ti tao, amadi ti aramid na. Iso ti managatap, kan managpardaya. Anya ti kayat masawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Saan namat maturog ti Diyos? Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Isungarod amakit kita na, no asino ti mairuruman, kan ti mangiruruman. Nakita ko't nagsarsarita kayo ka ni John itirwar ti campus, friend. Amang ano in forward na kami Sam timbagam na in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sabagay, no awan pa nagtalagnakan ka, kaawatan anak kurang mati panagayat na. Dahitang arod good friend. Nabayagan nga impanat ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamagakan ko ana, agong at agos. Ngam rumbang nagpalawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matadagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas la makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga ron maawatan, sir. At dan samot nakita na iti cellphone na. Isumat ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Ibaga na ko maitayan, sir. Ngam, hustumot nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agreedan tayo nga ruden. Ang mga no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabusor. Di da ka basta makitay jay. Ta nagdadakkel ti bato apag lingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam? Ay, nagalasket ti panagsungsung bat ni Jenny. Ay, masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sikala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam. Takukwak mo ti puso ti anak yun, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at tamad gayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Uy, nanang. Pinapod no na.
Nagdun na kami iti apartment, iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kasta gayam. Isumat lagayam asaanan ng agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kan Rick na ni Sam. Kan, kukuam to pa iti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in forward da kanyak a video. Kita man bro. Ana bro, di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Iso akilaat ang nagtreno ti motor. Kalaat mo't ngayon marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod anak angkas iti motor na. Saan samot kan anay kalintigan dayta bro? Husgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy. Awan mo ti asok bro. Ngumno maminsan, depende iti pasamak bro. Saan mo nga isakit ti asawak bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mi ita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay. Awan bakit? Awan tayo mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwa mi iti asidag. Agkunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti magpadpadakas ki ni Jenny? Imawag ni Sam ka ni Jenny a pirmi nga unget na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joan. Agpaiso pay laang ti kunak ani Joan ti mang parpardaya ka ni Jenny. Diyak mo't lamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan ki ni Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat mapasaray ka duhak. Numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi eh. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku napay ni James. Ani kanu Joan tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinub yan dagiti dua. Dakas day jay a Joan. Amo na nga da pamilya jay tao tutupan namat. Si Bibiak pay laang. Ngam addan iti impyerno ti kararwana no saan nagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawan na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan nagpadpada. Ngam awanan ti panagayat ko kanisam. Gapoy kinaramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti mading aramid mo. Amom ajak maramid ti pagpabasol da friend. Didak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inakag pa siya. Kan mo pa nakag-shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti ayan ti agururay a classmates ko Classmates? Agad-adal kayo ka dinanang. Classmate ko iti tong it's. Kunak noan niya itayan at classmates ako nayo. Tong it's met gayang. Wan, tapno saan amadlaw asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kaslakas day latan, nanang. Agkatugangan tan. Tadata ti agkamarmarais. Saan aday ji a Jane? Nagkasarda nga agpaiso? Ngam anya ti Serbina ngay, dahi nagkasaranda. Ngarud
Naawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat nga ron. Agdardarasak namin ama pan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawon ko kadagiti awan ka is kan na a tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is ka. Gaputa maestra ka. Apay nga ron ako kwak pa'y lang ti puso ni Sam. O, asino ita, ti awan ka is ka na. Agsipod ka di ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod ang kayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam? Tanagwin na swas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso asinubliam tinalpas mo nga imbalang? Di ka kan? Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti pagpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaalam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Anya ka diti pagpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaalam pa iti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen. Anya ka din ti sasawam, Saan kan nga gindide? Saan kami akay pas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada. Diyak amot ti sasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray kaluban tinabangsit! Sumngaw kat sumngaw tulat ta! Oh, madlawan nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di Tarwarte Campus. Nakitak mat. Jack nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Barang ano mang rik na. No, adarik na na Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No di dakon kaya. Panang loko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbangan kanisam. No isupay lang ti ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak kanisam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwa ng data. No di nakakayat adanggan. Mayat ngagpaiso no text mo. Basaan namat siguro. Nagdamot text ti nga. Basaak man no niya ti pagbagana. Sapay kuma tan salon at ka. Tapno mabasam daytoy ipalawag ko ken ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngamkid dawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangka sakman kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay am kada kami, adi nakampay ipaw itan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanan ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas lada pa kariribo ka. Awan da ito bro, nadala pang panunutak. Aman, mabalin na maamuan. Mamati ka di iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalaing bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kayan ayat mo di. Insukat na ka.
Isupay lang ti Patsyam. Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka di ti addakan ko na, nga awan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita, nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Mariribo ka na, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Apay adi ka agdamag kadagiti kakadwaan aman norsoro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Takatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban, no adda makita da amading aramid na. Nabayag asana nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga adda gubat ama paspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon, numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda parawanawan. Adda larga bistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ama isagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray syakmat, nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wala, nanang. Agpaw itumanan. O sige ha, tainak pa'y mat ije balay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan pa panak. Agkuyog tantumanan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wala, nanang. Dagasan kanto. O sige ha, inak marudan. Saan arumbang nga itad ko kanpuan na tinabati ang kwarta? Naglalaingan na ngay day tabakot. Diyak mo't nakita ni Joe anay tiruarte campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumat ni Joe an iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat day ta, friend. Bayan, isuda mat ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patsanak, agyamanak. Ngam no ni Joe anti patsan na, awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atari gagayan, friend. Nalpasa kun anasaktan. Saan nga ta mailiw iti anak mo? Oray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapo ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito ay arehyon. Anyang namin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibag da. Kaya't datagikwaan ti daga masakupan da ito yung lugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalay nga dagita rebelde. Di damot kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito yung paimat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Irurumen da pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa bali mo't aklase ti pagbirenda. No kumangamin sumukodan. Nagmayat kat kuma. Budlo da kunam. Awan mapasamak arin nupak, no awan dagiti rebelde. Nakitak iti dua nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Dadyoan kantiina ni Sam. Amangan no nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim muraken ka ni Sam. Mabalin na kasta. Taada nga gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na.
Inikam ka di? Saan na ka matapaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga. Ngam pimanaw at manabutob. Kunak na ikaktunog sweldoak. Apay ko mga ikam, di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad ken kwa na. Kumamat no saan asugado? Ne, si kamot ti masabat ko na. Nagapuam ka de. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga ro din maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa da ito'y, maestra. Inton dakdakkel taon, isunton ti panangtad ko. Naggapo siguro itinasingpat a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya ko na ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no di isulaan. Ibaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbag ta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga gayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon kat. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko lako man nga imbaga? Tapno saan ka amasaim? Agyaman nakit di kan ka taindanon mo amin kanya. Amin amadamdamag mo. Masyanak ngamin kan ka, friend. Nasingpat ka ngam irororomanda ka. Mas dawak mat iti asawak. Namatila adagos iti panang pardaya da kanyak. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Jakla amon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. No ngamin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam. Mariribo ka nakpailain, bro. Ngem ni Joan pailain ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod ngayong kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap naghan. Kuna kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa bali la a babae. Ang mga no indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Timot kabit mo ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom kadi. Kanayon kanu amapan makisugal ti inam. Imbagak mat idi ngay sardengnan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo. Nuik ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Sino ka di daytoy? Sak na ito'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami. Kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amamuan. No manutit-itit kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Daddy, di nakmatikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadanak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka di adi nakaikikan ni Lola iti kwartam. Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanya. Sana pa doon ito, anak. Patpatgin kami. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na, anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga sumbat mo. Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwarta, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na ka ni Daddy, adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan
Amang ano ipawpawit ni dadim kaninanang na, wano ka ni Jo anti kwarta, para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello anak, nagpawit ka kadimanan. Mano ka itid mo kinilay ni nanan? Ha? Kwa? Kakumaide. Kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan na nagpawpaw itak nanan? Apay adiyo man la inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na, anila ang mami na ti mga patpatagkan ko ana. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal nanan. Ay, kwa, sa anak mo't kat nga agsugsugan. Igat-gatang ko mo't iti agas ko. Madeno ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga ipatpatagkan ko ana. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal. Sa anak mo't nga agsugsugal. Igat-gatang ko mo't iti agas ko. Kanayon kayo kano maabak iti sugal nanan. Sino tinangidanon kan katapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa ya? Ni ka di Jenny, ha? Imbag tanasabat ka, si ka babae. Apay ka dinanang, makapungpungtot kayo mat. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste kakit di. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao nanang? Apay, kanayon kayo kadi nga agsugal? Apay adamagam. Saan mo matakwarta ti pagsugsugal ko Awan ti indandanon ko nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kan kuana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, oray parpardayaan dak. Dita kayo. No, saan nga iso? Sino nga tati umapal anangidanon? Di naktokat pawitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Anak, idi imawag ni dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni lolam. Wen mami, isumat ti imbaga ti kaadalat. Kanayon kano ni lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni dadim. Imbagak na awan ti indanon ko. Imbagam ka di asyak tinangidanon, mami. Saan anak? Diyak mat amo, asi kagayam tinangidanon ka ni dadim. Mga noong tanak ni lola, mami. Di ka agdanag, di nang tumaamuan. Malaksid no ibaga ni dadim. Awagak ni daddy, taibaga ka di na ibagbaga. Kabutan ko ngamin ni lola. Hello daddy, imbag ka na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka di anak? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni lola? Asyak tinangidanon ang makisugsugal. Tapay. Naungat ngamin ni lola, daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige anak. Saan ko mat na imbagakan ko ana? Asikatin ang idanon kanyag. Di kagdanag. Thank you, daddy. Ket, kumusta ka mat tandita? Kastilata, daddy. Agad-adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni mami. Sige, daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imayan ni Joe andi kay balay. Sapay awan kwartakon. Di mo nagpawit ni Sam. Inakman kit di padasan ti umutang. Tagbayad akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. O, nana. Mayat mati sa mga bigbiga. Napintas ka ngamin itaabigat, Maestra.
Ita ka dila ang abigat na napintasak, nana? Saan mat kiti agpautang ka man kiti iti kwartam, maestra. Itad kunto inton makapagpau iti anak ko. Inala dagiti eskwela ti kwartak, nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kantidad dumamat, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, nana. Naranaamat nga minti pa nagbabayad dagiti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang mat iti kwarta. Ha? Kat, pinautangam? Saan, friend? Amok ngamin anaglaing ngagsugal. Amanga no isugal na ti utangan na. Binukuda na ti impaw-paw it ni Sam. Uray ko ma, no inikkan na mo ti apo ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakulaapan ti panunot nila kay ko. Gapuken ayat. Mapakawan mo nga ta, no agkid daw ken kay ti pamakawan. No napod no lakit di, friend. Tao akla ang amamakawan. Kasano? Kat kunam anapunas ti panagayat mo iti asawam, friend. Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilya mi. Kapilitan para ken ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kano ti simbang bay ang nagtagi armas iti maysa a barangay. Intayo manan nga ron makigubat no kasta, sir. Kapilitan, tayo sukat nga ron ti trabaho tayo. Nagrigat ka ti kastuyan. Uray ko ma, no kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo ang makigubat. Wan, sir. Nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan kano ang makadanon ti lugan ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga rod, sir. Apo, kaasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayanda? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam ko nada, ano iso ka no ti pampanunutom sakbay amaturog ka. Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagaya, mami. Apay, ada ka din natagtagainap mo? Natagtagainap ko ni daddy. Agbababay mat. Adda kampay idit papanan na. Iliw mo na siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta mala daw iji pagadalan. Sige, mami. Oh, apay akas na di ka makaid na, friend. Diyak man ang mo gayam. Imawag ti James idi panabangon. Mapanda ka numanan makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agkararag tayo kat di. Asapay ko mata mailisi da iti da ita agubat. Italang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Pagkalmaang tariknam, friend. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, Fred. Mapanak di talamisan ko. Ipasnak ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung hato kakadwa. Yes, sir. At da sumungad iti baba. Aduda. Isungag lingit kayo anaimbag. Yes, sir. Murayan nyo ti mandar ko. Wen commander. Aduda nga agpaiso. Saan tayo nga agpadlaw? Di da ang mga datayo ditoy. Apaman ang makasidagda. Tirain tayo itan. Urayan nyo laing ti signal ko. Wen commander. Yes, sir. Aday ta. Umas asidagdan. Agar arudok da. Ngam di daan mo nga adda tayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men! Fire! Ha!
At tamanan sa bali ang grupo nga gapo iti sikigan. Aduda! Ha, pati iti nga to, Commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingadan. Suportaran dak, taumunak iti day japaset. Iti ayan ti dakal abato. Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagakabakabak. At daawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapanda ka no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga kabakabak. Gubat man gayaman. Nalaing mat ni Sam, nanang. Amo na ti aramiden na. At daayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Day tangamin ti kunana, idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Italaang nga madanhagan ak iti kastoy. Ita ka dilaang asumabak da iti Mindanao, nanang. Napnapandamat iti. Ngam iti kanosulo. Isabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, no kasta. Saan man nga roden ang makapagpawi iti anak ko? No addadamanan iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na panda ka no nakigubat anak. Iti ka no kabambantayan. Amang ano awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka agdanag? Awagam to inton adda signal da. No madama ti rinupak, saan da amasango ti cellphone da. Awagak tungarod inton rabi, Mami. Wan anak. Mala, ingkapay makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot lang ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Diyak impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakes a mapasamak kadasam. Nanang, diyak mat din maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga tan iti pagrangrangatan da. Pagdaksan ti soldado. Mabalin la kumasaanan nga soldado. Ngam no awan soldado. Kasano ti pagilian tayo? Ayun, ba't kit di Isuda ti mangsalwad kadagiti umili kontra kadagiti kapuso or Padasat akontaken manen, bareng makontak kun. awang gayam. Ada kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kit di agdamag no nagkuyog da ije gubatan. Nakaumay ka mat nana. Ada ka di ibagam? Ada ka di awag nila kay bukan ka no nalpasan ti rangot da kadagiti rebilday. Ay, awan pa'y mat nga rod nana. Amangan maawan ti signal ijayan da. Ay, makapadanag ti kastoy. Apay nga aggapo pa'y dito iluson a soldados ti mapan makirangot ije nagadayaw. Ado siguro ti soldados dito ngam ijay nana. Kapilitan a mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na ko ma. No anyaman tiyawag kan kanila kay mo. Wan nana. Di na kay kadi pinadamagan sakbay anapan ijay gubatan? Imawag ka ni Joanne. Anya? Saan ka di? Ani ko ma Jenny akasamiento na tinawagan na? Ay, Jackman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga, Rod, bro. Kumlab ta pala dito eh. No delikado lata. Masapul nga agkamang ta iti karayan iti asigaga. Tumpak tayo iti danom. Kasanin mo at damot lang kabusor ejay, bro. Agridam tago. Agpaklib talaan. Tumakder talaan. No natalgadtan. Agtarayak amapan iti dayja banda. Ha? Pare, saan pa laan? Saan pa yan natalgad? Saan? Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natalgad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang patog. Dayahin. Natamaan ti awan ng bain. Inakigoyod ni Sam.
Kat mapang kami itinalingad. Sam, iguyog ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti sa daga. Umawag iti rescue. Agyaman. Grabe ti tama, pare. Sige, tarapatang taday tasugat mo. Makitak dito yung natasugat ni Sam. Katarap-rapatan ni James. Umawag ka dagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan na kadwak. Copy, loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, adu tinagsayasay adara ni Sam. At dan umay a helicopter. Masapol ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Tadayo. Agkapsutan sa. Amangan kindinom ay busan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Yawag ko ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige, ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino daytoy? Hello, Jenny. Ni James daytoy. Ngamsaan ka kumamakmaklaat. Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pailang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asaran. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangan mo. Sika ti addaan karbangan. Kat, kumusta itang ti asawak? Ipan mi pailang di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamo ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya timayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam. Dahil na timayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay, saan na siya tinawagan da? Katsak kay ayatan ni Sam. Pasensya kan. Ngam saan ati kabit ti awagan da. No adda ka kastoy apasamak. Kabit kalaang. Ditakan. Ay, kasano nga tati anak ko? Ay, makapagpawit nga taa. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbit. Nalabit ka agpaiso ti kunana. Kabit ka nga men. Nagalas adanggan ti balikas a kabit. Kas nagraraman. Wala niya. Agraraman ka kade? Sa anak nga agraraman nanang. Gaputagin inayak kami kinisam. At datayon iti helicopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuti ni Sam. Padasa makasalita, no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinakam mo. Kabaalam day ta. Itugtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilyara. Babit lang. Tawagan ta ni bagat mo. At iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ururayak ti awag mo. Kumusta ti asawak? Kadagiti madi. Ngayon na naramit ko. Sam, kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta ni Lenny? Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapnasan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Orayin dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Tapnasan ka marigatan. Inibatan ng ti cellphone. Bro, agring ka. Saan ka kumapay? Bro! Papayan. Awanan, Commander. Awanan ti Pursuna. Saanan ang makadanon iti ospital?
Imbag ta nakasauna pa iti asawa na. Sabay anawanan iti angas. Piman matikadwata. Ngampi musay kaspanwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagrigatan ti may sa soldado. Dahita ti sinapataan tayo apagrebangan. Timang salwad iti siguridad ti umili. Huwag nga, sir. Nga maibwis matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kunti may sa amang escort iti bangkay, sir. Ado tayo amang kadwaken kuan. Aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. At da military truck amang alaken kuan ijay balayda. Urayan tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan. Na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da. Kat sumabat da ijay airport. Agkikita tayon ton ijay. Lola, ada military ano pa ni Jabalay? Sinukunda ni Mami. Adda ka di basol ni Mabim? Iso asinukon ti militar. Sigurado nga dabasol na. Apay asinukunda ngay. Sabatan da ka no ti bangkay ni Daddy ija airport. Anya? Natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayabandangay. Uray ko masya ka. Agraman ni Joan. Kasya matimbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Hintay Jabalay. Tawayan tayo dyan da Mami. Kasanuang kailan. Joan, kaya't mo ti umay ijay balay. Dito'y kumani pang yawidan dakin ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay may Jabalay. Ngay jay kano balay miti pagpalanda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man ti bangkay kay ayatay. Nga maapay adida kinikan iti importansya. Ni mat Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasano kada kami ti agin inayan. Uray agin inayat kayo. No saan mat asik ka tiligal nga asawa na. Awan ti karbangam. Agyaman ka kitdi. Ta saan ang nagdarong ti asawa ni Sam. Masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo. Kan pension amaawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ijay lamayan. Imayak labas si trumidap. Permiti po uyat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang. Nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumpang lahang. Anak ko tipimosay. Asawa na laang ni Jenny. Kan siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay a babae. Masapol nga addabi ngay ko iti benepisyo ang maawat na. Umay kakit din numapanak iji balayda. Iparupam asikati ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyog ak inton bigat. Sana bali, tabas si ti tao ang makipagladingit no kasta abigbigat. Wad na, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. Anyan dayta napasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami kininanay. Kasano kami nanak ko? Bukodan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na. No ti benepisyo ti makagapuno apay nga imay kayo di ti balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpet ti kwarta. Anya, itad mo kada kami? Dayta ti makagapuno apay a pinardaya dak. Kat namati mo ti asawa. Namamuyo ka din no anya tinapasamak sakbay anak uyos ti angas na. Anya ti rumbang amaamuan ni. Ingkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti angas na. Anya,
damagan na ka. Wan, oray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunakno ni James ti umawawag. Ngam ni sammat galang. Agpaiso ka diti ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Iso ti makapanat na kiti amin. No ti kalkali kaguman nyo, ket ti benepisyo ang maalak. Sige, itad ko kada kayo. Tapnumapnag kayo. Kasjay man gayam. Kunakno saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kasjay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadaal da ti relasyon ni iti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay anauyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Taamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Iso asikat inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duaken ka. Adda ni Jenny kung dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Jak makasidag. Isupay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan ang pulos ti kay muding at uray aging inayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asika ti legal nga asawa. Kastay gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam na pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga idi imbaga ni Jenny nga itad nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agila. Kasla na tong patirupak gapo iti batain. Sa bagay, oray siyak nanang nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakal iti relasyon da. Oo ni Rod. Pinardayak mat ni Jenny. Agbabawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat ti masabat ko, Jenny. Ing kakadi iji pagadalan. Uwan, papanam ka di. Adamot imat mo adakkel abag. Agap aplayak ang mapanmanan iji abroad. Ngam sakbay ang pumanawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan. Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisak. Ang madigayam ti maisa akabit. Jakon kaya't tagbalin akabit. Idi kinasarita nak ti asawa. Sakbay apimusay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatag na. Kablaawan ka. Sikapay laang ti ayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatam kumanti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan tupay ti Diyos. Siyak tulakit din ti saan.